Kinong yalam juga Meghalaya School Welfare Development Association MSWDA hakajan miet jangka sau tarik mentau benai jemang kelalit ya kendu yup sembut menteri rangba kajela ba Preston Tensong ban pen ken mau yaki mat jing dawa jangka kenhun halor kajing pen baha yaki school secondary bat high secondary hakajela barok away. Habai kran syakilat pathai kubor uba HM Marbanyang ulapan pau baka seng ke sengau tenat banyo ya kalat panyakran berusembut menteri rangba ubala kular bahadian baka sorkar kaladap ban syemkhia ya ki skul LP bat UP kasin jam ke babut kalong ban penbet ya ki jing ki bayadai bat ki skul secondary bat higher secondary. Ka MSWDA kelapan kan mau bayakan ni kamat ladap pan pensengau ru usya menteri ketenat puli putih urakam sangma hakis nem baladap kaba ulapan pau ya kajing sengau kia mat penlong ya menteri rangba ban pak bishar biang yakini kijing dawa lengba ketenat puli putih bat u commissioner secretary. Nakalian jongka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body ni lawan nomor baik isa Preston Tensong Deputy Chief Minister ila khot yang ingin bertangkas ni nak kabanta banyak keran sani halor katuka memorandum kabang ila dapat summit syaka government ha kan ni ka khat sau tarik jong ni ubenai April atau senam kan de kadang memorandum kabang ila resubmit ila manong ila pha biang dimen syar ila yu pha na koi kapor skoi kapor te halor kan ni ka hakad memorandum kamat kaban kong kaba yedei na kapanta ki secondary but higher secondary kadang ka way na kimat kaba niyo iba i sa Preston ro ila panpau ha katuka jingkran juk iya po madan student nang tie ba kadang ka step kaba ar kaba ngihap ban pendap bane eda ke penta joki te pingso tanak sibun ba mata kasngi ngelayo bania keren bania bahaya gini gijing don kam yang ini secondary higher secondary kumjuru yang tigiwe pat ki isu ki badan ruteli ki isu ha kami berondam tenga sikwa ban itu kumne ba ha kaji sisya anu usna baladap keladan kecil kendu bat education minister atu rakam isangma haka memorandum ka bagila ha ka sautrek jong pada April jong sedem ajar usan haka ba nilayo ro ban yakran da kala jong minister uang bagane ka kam ka mau sokhia ani kata ka matter of his concern de haring kata ngila ya tho no sa chief minister advice ni ban tho chief minister tingila ya tho chief minister bat haka khat nyo trik jong April tingyo i ba chief minister haka ar sautrek ru yang kata ka sithi ula pha syaka education department ban examen ban pha ya ka report sya kata ka diga bang yoi te hade ka to por ngila ikendo ban but dia ni commissioner secretary ka jingya kran atau por commissioner secretary wa ba betangi dang don ka diga jing kre na ka beta ka propose MEG wa macam sedang la ya syaka to discussion la ya pha ya ki ji aji mut da tatar saka language policy ta tatar hade to kawan no saka pen kala menteri how pernah Oktober ngila ikendu ya malah kemen rumpoi ngila ai ke prosting tongka general meeting ban hangtur ngila ya keren ba tito ka nak lai juki ki penpau ke jing na bar ba hakat te ka snam kila ki hapat pedap shoy ki kam ki ba khamak ki bela kila ai ka commitment kam tam itu ki LP and UP mah SSA ba ki adhok te nak lai juki ngia sya ka ni te patau snam pat hakat ke jing wan sa hisiat pat haka bangila pha memorandum ngila pekre ya memorandum ka badan rekat bagi detail ki fact and figures jong ki school baru ki badan haka jela teman-teman kelawan ke jingkeli la pi mikmat tangna ka benta ka Meghalaya School Welfare Development Association tangna ki school jong ki bet ki hot na pi represent ya baru ngingi ong bangi represent na ka benta ki school baru la ki dong ki ba penia de ki mission ki dan bon ki badan de ki mission Catholic Presbyterian neta Uram Krishna Mission neta private organization baper ni mikmat kita ki school baru but ya kini ki list ki bangi pharu ngida sim ya ka information ka babyang na ka directorate but lengba ki DSEO jong kini ki district baru ki badan ka jalla ka dan ta ki khatwai tili ki DSEO ba namar ba ka eastern west ka dan ha ya pokanong stot ki DSEO ngida ta khatwai tili te kai ka ba mi mentana ni je keran halok ni pang ka ba ngasiko pa ni tu lekot phi ka long ba
isa preston hi ila ong ba ila de kran mo siam ke di kama bat bang idei ban le ai ya kan ni te hindrai ngidam la ba surai ko ni ngidot kam ya kata ka jing ya shop jongi bat commissioner secretary bun sien ba de shop bun sien ila ong yang ni bang ni shop bun sien ban ya penbek ban ya ai ya kata ka jing ai jing bot ka ba biang syak sarkar ban ka kabinet kan approve kembali ya kini ki LPUP mo kini ki SSA berada katu kecingnya kendu nak koi kapor kena makin pak ia kataka report ke babiang tina kaliang ju komisioner sekretari ru dalam mentan hak kini kecingnya keren di Sir Vijay Kumar Menteri loang yang ni ba sakot no aduk ni kataya wan sakot ba yang ni kan meeting ke peningkong sapuk kre yang kita gijur kambaro nak kaliang ju kausan ngini ya trailang bat ka department dan pen biang yang kini baru kenang bang ila bat address tu kini ki issue jo kini ki school kawai ka bang ila keren mentan kalong let's say ka sarkar kapla bande season ne mo hendrai ngila ban lek ta ka fierce wise kala ban lo season asil license social tang ba ngin pek kenang ba baro kini ki school khamtap nama ka jingdon jo ki number jo ki secondary ba higher secondary ki don tak ba ka sauspa larang ye sim ye nujar pada ye ki LPUP ki do khandai ja motor fi de na ta kadau kala mi ka drop out ka babon ha ka level jo ka secondary ba higher secondary kani ka jingmi jo ka drop out ka dei ru number ba kikme kikpa kimla te ban ya kersian school le ki nama ka kardan kala kham he ka jing sio ka ba school ru kala he balai ha pan sio ka ba school nama ki school ki namla te ban ya penya la ka sarkar kam ai ka jing yarap ki kham ta mi ki jakano pendong de na ta kadau ka mi ka drop out de khang ban petikna bahkan drop out dia hak dengan jela kejogi kan kiu mo ngimne berkelat baki di atli ki level hak secondary ba higher secondary kini ki badan kam bahat ta but ya ka school ngila ban ong ba ya ka performance ka school laju bai du lagi ni na result tu ki kom juru u khna school na ka khna school ha ki sau thu ya la ka jong ka bor ka jingla jong ki la ne ka jingya sakmat de ling ba kini ki kerdak di kom ta nginum la ban yo ya kata ka pelong ke jela jungi ka ba kêu hak ayo ka kot lada ni kentai lani lada ngimle ai saya kini level ba namar lada kena sikut ta kelas 8 ba kat position de hoi ka compulsory of education ka di ta kelas 8 ngila lat ta ka jing ong ba kini illiterate ngila ha mo kêu ka percentage ka literacy hendai kan biang pat ba kena jungi kin chama ka kelas 8 gidan kam ba question yang di kemal OIP kenya ka ratio जोकि की सेकेंडरी की बदत कंपेयर बका नंबर जो की लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी kami hapsu ang nong luru take ngisutu baka number jo ki LP and UP kala access tene ka number jo ki secondary ba secondary ka dang pula to ta te nama tha daw ka de ka ko ka mat ka bangida ya grand ham tat standard sibut ya ba preston te la ngin le ngin pendap ya kata ko mulai ong ha ka face wise but ngine song sausen sansian mo commission la menjore kata bangin ya trailang ngin pekre bah ya ki di tiel baro te tang kita hi ngatrai la biang boleh sibuat bah